ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ای حسپا واتر کنت منی گورا اور دست پر مشتند حسپانی پاد و گردنانی سرا. زانک لوٹید کے مفسرین ای آیت تفسیر دوڑا کتگ لہتینا احببت معنا آثرتو کتگ بزنگ چین کنگ و ان بمعنى على کتگ وچا توارت ته زمیر روچ مراد زرتگ وچا مسحن ہلار کنگو کشک مراد زرتگ و ای وڑا مراد ای پیمبید کے حسپانی دلگوش بیگ وحدا آ ہما اندازہ دلگوش بیت کے چا روچ ایر روگا پیسر ہما وظیفہ و ذکر کیا یا کنگیت یا عصر نمازا پشت کپت و آچا اشان بیحال بیت دان کے روچ ایر شو و آچا حسپان دل پروش بیت و یا ای حسب کشتند. ای مفہوم امام ابن کثیر و شوکانی کی چین کتگینے و لہتی ایشی تفسیر دیگه وڑا کتگ آیا عن بمعنی اجل کتگ بزن لی اجل ذکر ربی بزن سلیمان علیہ السلام گوشت کہ من اشان پا اللہ یاد و ای راہ جہاد واسطہ دوست دارا پدا ای حسب تا چھینتا ہما اندازہ کہ آچا چما چیر بتا وہی تفسیر رہبند چتوارت بالحجاب حسپانی سے چما چیر بھی اگ مرادیں پدا یہ لوٹ تن تو دوستی سببا ای لگاشتا قرآن تہا خیر مالا ہم گشک بھی ادا مراد حسپنت ادوئے معنی امام ابن جریر طبریہ کی چین کتگ واللہ اعلم بالصواب.